Obila alwora ma Koingerene County ma Kericho timo nonro mar jopuonjre ariyo manyonegi kendo achiel manyako ma jahigni 16 iparo ni nobambi ode kendo ringre noyudi kole kwiri. Aka jafwambo mar Lien Achino lero ni nyithindogo nolal ndalo 6 mokadho kamane jondicho ne dwaro ni oornegi siling 20,000 eka giwegi thuolo. Rumbi mar lit kod kuyo okwako gwenge ma Koingeren Soliat County ma Kericho bang' jopuonjre ariyo manyocha olal ndalo 6 mokadho oyudi e puoth niang' e alwora no. Nyithindo ariyogo gin jopuonjre ma klas 12 kod klas 11. Kwanza hata hii shamba ni shamba yangu. Hata nimestuka nikiwa kanisa nikipigiwa simu ati watoto wamewawa. Tumeshangaa, tulikuwa kanisa tukisikia watoto ati wamewawa kwa shamba yangu. Kufika kwa shamba watoto wamenuka. Tunasikia uchungu kabisa, serikali utusikie kabisa. Prudence Kirui min nyako monegi lero kaka jomaundu manondhiyo nyare ne dwaro soyo mar shillings 20,000. Siku hiyo ilikuwa Monday, kitu kama saa 1. Saa tukukutana na mtoto. Nilisikia tu watoto wengine walikuwa wananiambia walikuwa wameenda kanisani. Saa kuna mtu mwingine alipigia simu ati utoke kidogo. Saa huyo msichana akatoka na hakurudi tena. Jogweng' malwora no makihondko mako oseobila makanyo kwa mumo wangie seche ma midhiero makamano dhi nyime. Ka bende kata kamano, komanda mar obila gwengego Lawrence Kisini wacho ni apedho sechaki kendo dhi mbele. And the National Police Service, we are going to make sure those people are arrested and arraigned before court by all means. Na nyinyi wananchi mtusaidie pia. Those who have clues about who could have abducted these two little children, let him share with us. Musiwe waoga wa kupasha polisi habari. Liliana Tieno, Ramogi TV.